no po shlash bekunish te Yavilal te 2023 alesh ochiste ya te Yavilal 2024 hanji misna kavaldik te lego kish ashkuntik te hun kal ta huntik u ta huntik havil te kushlotik ta bante hu vol lumaltik hu chap lumaltik hu chupitelek ta lumaltik oschuk pues lek hoga ya kavaltik te minulte lamalte lumaltik oschuge matonish agyal te tulante chamel te binutil te talialte namai te shevalte yoshevalte havil te tal tulante te obal sok te simaliale pues haleotik te yam vuelta bate te programa te programa cultural te kashlankope hatmil te 21 programa 21 tale kushlehaltik te batse ansvinik celtaletik ta lumaltik oshuk pues vokolaval te la vigo te tiele pues ya te unita eka pa hastik este programa te hanshuma mayak fieltik al mayagel te tiempo kaldite kashlankop te binutil pasik conducirte radio pues vokola te radio ratonera te hay le nakalta battle da lumaltik oshuk te 91.5 FM ya ya botigal te espacio batishko botik batia kaltik local te batel optik bandia kaltik te 21 te tale kushlehaltik te unista melela te binul te mayuk te locutores te 20 batel optik ay nashnaman per te puro kashlan opial in bati hilal te batel optik bandi hilal te tale kushlehalte lumaltigale hiç te binul te yak chel beyalte te batel optigale pues le aquella hashtag yalte te tema te yashko botik 21 te batel optik bin util ay inik alto sako bayip o yak bach elte bazel optigal Julio pues lek ay pues sokola yalte lumaltik te machas maklinete probablemente radio hpite la valdel ay mach elte te yak stiel karobe y me mototaxi be te lumal oshuga hatilte ay machas maklinete probablemente radio yak stiel ta mototaxi taxi transportista especial te machas batikta hobel batikta ta okotsin pues Hame smaklinete probablemente radio ya kapitik spatibal yotan pues ichas patiola odan lumaltik isok ya nadik inik alto sawarok al timilente hayas solswate lumaltik ya bekshas chonik me ichabe me chichene gabe bok itas pisil timilente te kashlan obe kaldik plaza unique te mukul chomane unique te batelukta lumaltik oschuk pues vokola val Julio te la vigo te programa isok ya kapitik spatiola yotan te 21 te proyecto te biti ya nadik te yantik lumetik hayak yak yile te tale kushla digale de hot yele alko mak antigelte ya hashtag yelte tale kushla haltik te batel koptiga Julio pues lega Julio ya active bechante kop kaedikta le akte batelukta programa radio te batelukta radio 91.5 FM la radio ratonera. Pues le cae Pablo, Boco Laval, te Laval, Chauch, Baluta Cop, pues vinas cuanticto, te programa te ICOP, hay eso lumal, pues tas 20 él te ya kitite te lumaltik, te macha yas paste stale kuchle haltik, macha yas te kin, macha yas nate yonvane, macha ay biyakalik atel, porque nautik te bati lumaltik oshuk, bagal te atelitik, bagal kubenik te gatel te lumaltik, pues te ka lokemik betayam pamlumetik, ayan entonces yakalik spasel te atel mahau no se hotik te yakotik spasel ay bagal te macha yak tas spasel te atel tamanti lumaltik oshuk pues de repente ya kiktite ay ma tsibhometik ya kiktite jiteme ay chis tiempo ay ba shuni shtalik ya shush chokati gelte belu yakalik spasel tamanti huhuti yam pamlu belu yakalik yagelta ilel biti yakta yagelta ilel pues legay te programatik has te bil te tema ahorita hach yelta batzil kintik te kaldita kashnangop músicos en la juventud o músicos jóvenes. Pues le cae, ya cabe te paso, te presentación y un te amigo tic te Santiago Gómez Santis, te les uno tic tabanti programa TikTok, pues voy a colgar te acotic chachel, te acotic pasel apertura y un te programa te acotic chachel chita kashankop, so les uno tic te amigo tic Rafael López Santis, te yas tihikin, pues te yas naik te stihel te batzil kintik, yas naik sigel te batzil son chite yalek te yantik lumetike
Pues le cae amigo Santiago, yo creo que ya pasa, ya Kishkopo Chaush Baluk, ya Kaitik te Beluk, ya paste amigo Tik Santiago, pues no Tik amigo Tik Santiago, te hay muchas naves va, hay muchas naves va, pues te amigo Tik Santiago, Hayax, ya simulando te stales kush le halte lumaltike, en Ashbex, te hay te currículum, pero Haneo es chombote Kaitik te Beluk, te spas hotel, te Beluk, te yaktas paseluk te amigo Tik, pues no Tik te hay las pasix te rock, hay las hay antik sotak te las pasik te rock ta celtal cha pues ahorita ya que has cholboti kaitik te intik pues le cae te amigo Santiago ya que aún ha pas va presentar kaitik te ha ves patrimonio te lumaltik te maya ha ya chamelia ya que se maque te radio tik tavanti lumaltik ochuk le tavanti 91.5 FM la ratonera le cae yash kopotik chosh baluk te banti yashukuntik ta cholel te bin util aite stalel kusle halte lumaltik ochukto. Pues le ayotikta cabina radio, pues ya pasti agradecer caldi vocolta toholik te hat Julio sokatuk Pablo yakat hotelta San Cristóbal tabanti Centro Cultural Itzbilial kate batlatal Celali Centro Estatal de Lenguas y Arte Literatura Shikatis koblale bueno vocolavalik le ayotikito nakalotik tabanti ta cabina hay un radio la ratonera pues Bill Santiago Gómez Santis le me hachemonte bati lumati oshukto le me tuch te mushuktike le bekahotikto pues inish bikileltik inish mugultik ta kinalil pues vokola el kaholtik la shakish pues ya choltik te baik ala shush cholel te pin util te las noptik te stihel te chushubeti hich kaltik bi te batil kin te arpa shis bila kuntik sok te kitara ay holahune havil aish be holahune havil yavilal te ochotik ta casa de la cultura halelah tatika me maestro Manuel Santis kalbetik te sols bieles pas perdón hate mamtik Manuel Vash lo es en la cumbre, comunidad la cumbre. Y vocalayal hich la yagnoptik, las vikes botik sitik, pues te snopi balyune, mash kashotika, mash helawotika te mel mamaladik te snopi lyuniku ke. Tulanik te mamtiketike ayipik. Melen. Shia vaite yashchol kaitike. Hogmeto, pues las noptiks tihel te arpae, las mulambetik te skope. Tejon, te tukele las mulambete skope, maba honton las ochotik tahmal. Hitchim shawito tat, hame to chama me avaistolito, hame sbilito, hitchim shatihito. Nakalon ya told all chicken. Melen. All chicken. Chama me vai, kotok me ta holito, hame tulan me skoplal mame bai tahmal mame bai hontol instabil. Instabil pero yo es ventail. Shawite mamtige. Bueno, hitchka noptik zin, la saktik te video te ay te sventail te biti titik te arpa. Ha waite ya plastic in soke, ha waite yash benotik soke. Ka noptik hanel ka noptik te bel akot bil te primera pieza te kaltik ta kashlankop te kum te sbabial kumkin kaldigel bel akots bil ocha titik y si te calaya titik yale pues ya sacó antik aibek ya la te más tohop ta chole yal kaldik te ya jag buskena kaitik te ya titik te intike porque bil na shal hichel te aibi ya sacó tile ya la te tulan te ya jig despaso tik ta conquistar es sacó antik ya saca botan chuletigel his you bin nashkol antik ya te no pishe bin nashkol antik ya mul antik is ya stigel antik ya la bueno no kuntik be hamet te bel akote ice cop lalu la wait ne ma ba hana shela te mul antik stiele hama natik wait be pero las nas pasel te maestro tik Manuel no bish te men no kunti gale no kunti ahora habek las pasbotik avile ha yash na kahotik yash chol botik skopla khaitik avitin
yumen no pishaun. Yante me hype hipish cholbats koblala vais tolman no benaun stihel mahichuk. Hate bel akote. Ha waite kalaya yich pasel kin. Se venta bayun yuna vaval tsunu jidi ishimto chenekto. Se venta bayun yomel o habak kunti kukte biti yasakuti chamele kishtik tamel kishtik yomel. Ay se venta ila ha te kala titik te bel akote. Ha haish kopo hate mamtike. Ha ya yalbe vokolate kahaltike. Pat otan siapa mabaha pat otan avi shlahyotan aye os paktotan soksventes ha meto statiles vas kabi kabile soksventes hay 71 antes de eso hay 71 ochibal te ya pastik in unel te ochtel te stalte mamtik kaltigele lahtinabe ya titik te yun sventa pokabal Sventa pok abal hawaite ya yich muk kawaite te mat anile es limos na kalti yala we yalke slaman mabakit na shish ocha mabakit na shish ocha wana chukil mabakit na shish ocha wana ha ventes laga lava te bulbanti eso es meta mabakit na shish ocha zakte cool pagal kalti yalta lapiti lapotika ito ya na nish mes lapika porque hawaite respeto ichelta muk bueno las nabe hawate ya titik te sventa pokabale ay sventa watina le shlogaute skayo khilte banti arpa poka kap shibala me poka kap shibala tat te me maika tat machas kases bate ha machas pat bat ha subtike sugati has venta iluna has chayuna watite ya te poka kap shite te yash lokta chushubeti gabate skoplalul khaldixite Skayohil yash lokta chushubeti specialist lokla waya lahyota nawaitinate mamtiketik cenabe bueno hame hichle la yabotite khildik khasa kultura mamtikbe ya cholbe te skola yala wate bitila yalbotike nakalotika wai tohol chikintika chama me awai te yaye te mel mamale tige te mamtik manele as chill as butsta yel mas pahi yash anotika we khotik te mas pahish yash kaptik ta kashlang kop ya kotsistik bayal te español khalti yele yansi bi butsan slamet nasha te yaye te mamti manuele maestro to nakalotik late hotik te chelotik te machalte la hun loges nopel yaluk te stihel te chushubetike te arpa Hai va ovilalte la hacha noptiela. Inte cavilalte hash no pa hay nivan 16 o 17 si te me mala pases lota bien porque hay quicho 30 cavila ahorita to. Anjite bueno, caldilte bistu gelte bueno, caldilte biti las tisba otan caldilte ba no pe biti la vesto unish bala mulan biti caldila aga cholo caldilte biti la saca volante kine porque ya te bueno, hay más lo maldito pues más ya ach eléctrico ahorita hay más mulanik pero biti de hat la mulan o biti la vesto biti una nisha la mulante la tekin caltigele lega ya está choldik bueno ya choldik inte biti la mulantica meto 8 meta casa de la cultura shona akshe you ai tul amigo tik Alfredo López Morales te ya juntix tiheluk tekinto ay 8 mesta casa de la cultura hala yikon bel de repente ya te hun batikte ta tahimalte chiotiktele hun batikte kunikla abi kunik pastikto noptikto shialuk mala mulantes babalen dokontel bonta na kashun semana ya han vuelto 8 veces pero tú que lisha hawati biti las kaisolte tú bilnash ayesto la yash chikna ta kaye ta te skope te arpate ya stihiglameto Hitch dibi yalbotik te mamtike te miunish ochatelium me ya kantri ya tembe ipalama me ba hontolok na shistalat achi akistalat ba chamas talat jan kal sala mama ba hichta pasel mama ba hichta nopel na nish me yawa bi ipal shite eso ai tiempo kate mamtike hontoltik altikotik tahmalotik naslea ma hichukis kan shite mamtike pues sile la noptela
la mulante la iconique shbat bildik ta evento de participación Banti las nope te guitarra las nops dijel mame nash chapel hame chapte mamtike pero te kala ya kilik te chapte mamtike le ya kotik bihu belo kaya avil yuna avil avai ya avil maba hayala wate chapal me vista pe arpai ba meti hatzen ya bata waite mamti ya me chap ya man le man nopa he hisibila tabetik Sventail kichute las kalisha wakile las sak chule las sako antik pues hichite ahí kaldika waite ho ya shvaicha hoti yun hichto realmente maik pati la kayalte vaicha hone ho ahí yaun ne matan kai kahaldi ai shoti yal ai me macha yala ya shvaichin ya aboton matan ya con fácil quinta waich ya snalin kaldi yal para que ya bueno Hichbi logotikta participación bayal nahta cholel te bitika noptik tele pero lo importante biti la noptika me huintigia la te mel mamalti ya kotiki shilbel sit ay se venta la baite biti 8 tik bele y ahorita ayot logotikista maba ayotikisla te bati casa cultura pero ya kish tunel kuntik ya kotiki shilbel sit kadel tik te las noptiques y vos con la yalzi te mamtik manuele pues ahí tabatik está paskinso ya basta otik ta na la me que hume aún snopel ya me kaitik in pastik in kaiti yom hel he ya chumbetika bate smantalule ya me chumbetika bate smantalule mame hokna sha nopuna otla tuya basoke shimete mamtik haya kotik pasela waze ahí shela otik skahni mamniun te bueno talent no Talel tik te bitish benoti kaye te me bich bono nashi talel la vai bien pero si te jodane yal smote ko antike leklotan kimeto pakwe jodan bonme mam shela tas to holte mail mamale kasame yame shat metal mam tik okay ainish macha soke botika vaya yalas nice tihel arpabi shbakiltas na bitila noptike ho hame maestro be bitila noptike ho hame lights bite som hame la yaun kilbe shotik ta yala mele unish la noptik hawa ya ay macha yaun ta ila vaya ay macha yaun kila ya viste mu gelbe kichik ta mu ya kalbe di lokas bil mele unish hala maestro indika ashotik ta casa cultura pues anjite bitila noptine bitilas te bueno te yakotik yanela bate te bueno te kaldigel te koptike hame tsakos bosoka bate stale kushle haltik me chai te koptike Chay me está el tica babe. Vas bakal el te uno kastan kopish kopuelte mamti así vas a aprender esto. Pahalba kota holbite aval labas sax ba chuleso gel o mabala sax ba gushan. Bisheta amigo Pablo. Haba kota yotanya la yalba ta batil kope o haba kota wana las cholbat kastan kopiale. Hay chela babe. Hayakan juguetige la babe. Beluka no. Primero importante te ya hoge botik porque te kintikto ya katigale una bate batikop Hanish la te mamtike hayas komnotika te batil koptike porque te kala la noptik te arpa realmente ya naikuk Mike bak kaltik yal te yas tuntes notas Mike ta kashan kop notas hame to re bueno claro que kashan kop isha te me hay dos re hay to bueno hay notación de arpa che shon yal pero mayuk Mike Bayal te las comnon ta kashnako hame primera to hame segunda to hame tercera to hames babial kum quinto hames babial kum ni akoto ti hametin sakal mesha lokas sakal mesha tata tiel cuerda yama chite sta vekeche mame aixtuke unieta tihe chite sta vekech kicha noptiktel la pastik ta kota holtik te bante aite huhun skop huhun chushupte ya titikte para que ya shilta holtika shilta kodantika kota sitik kota chikintik nop kuntik mayetala ti ya nagalisha kaps nagalisha hol mayu kawaite snota hame dohe chat na bi rehme ayat shiyalte mate mayuk hishna por oído simple vista kaldiyalte ta sitik ta chikintik
mero tulante ya chamtile kaitik stolte biti sti kaitik to mamtiki ya kilbetik te skabe hitmen noptel Mike yan yalte ya kalbate hisla tsakito haito Ay nakalkun shiele mayuk tasol nas ay tasol puro tasol hasta te chapele yas nabi te puro tasol naine hisla noptik Mike yalte 8 me hichanto cholbate skobla yane te puro botiko puro celtalotika wa Inish te honte kala 8 me sale más nalek salukate kaslan kope ahorita ya hawa betiki sai te bugiala wa ai tu nici mai ai kundik shape le nop ya kodik nopel puro na nici botsi kopish kopotik la vati casa cultura ai sokte yantik te mache atletik le ate kala la kiltelu kala nop te kundik yalte stiheli chusho betik to ha hich ai Julio Pablo pues le cae te amigo Santiago manate me esco po chash balukuk te amigo tik te Rafael te les uno tikto Bahachem kaitik chash badal Bueno, le cae Nel kaldik bokolta tolik te la taudita kop. Bina squantik te leotito, nichim squantik te leotito, ekna squantik te leotito. Histe bide la yaliste huita paskin, ta huita pa te tishup te kaldik, te bide kalele. Te hotike mabakel hachamonte le hachamonito, le becaudito, histe bide la lisha te huye le tuch mushutito shaba. Bish mele te becale. Ya kalbe bokol te mate las bites sutik te bites vane mamtik Manuel este bide la alishe te cada 8 noptia luk te chuchu paskin ikbilotik hai sistema de las loques ves bilta gishe te Alfredo López Morales le aish te ba te snail stal kushle haltik le akish in snopel ya lukate bek te vidial te stale te escucha te metatikele las monatias te 8 tik ya lo que te snopele bile el kadiale noptikele te vidi stale la te escucha te metatikele te name te kala 8 tik mame ma hau ora la tsakele te tichu te tikitara ma ba hau mi 8 tik ta iPhone te bati kadi vidi kadita kashlankop grupo de danza de 8 tikabi ya mulati de akote ya mulati de tiete chisote bal bai lokoti bal bai pamnum te bai lokoti koti lokali sugelate chin paskin kalik la mulati 8 na muna yal zeno ka te snope ya lukte tichu paskin kaligele 8 no ya lukte te arpa ti kitara hijbi de la shava hamela ya kline te ber akote las nopti de belacote 8 nopti yantik yantik kayo las munatik ekna skotanti yunte kala titike butsana skina kati yun yash hichbidi yash chabe chame kati yun yalte te paskine pero te kaltike te mamtike mama haupanes la yakigela te tichu eso mama hagnes la yakigela la miakiel te ichel tamuk hichbidi yal ay mach temelata mama ta be yama ke haba yama shukina ma yamish kashnel hichi shalo yal tseno kate mame mai bak shelo yal tem ala ta mamtik ta besoral yama ke haba hamish kashin mamtike mama haga nukte kalash kashe amel meshi mama vilkinal yama kumsa volela shi bish mele zena te ichel tamu yal te maba hogni helte mamtike tike sinu kel sukel te balmiral ke kaldige porque hakushi no matika les biotika les sanotika les physical te visire ichel tamu giskan ichel tamu maba hogel te kishatita kobial te balmiral eso le no te kudial sino ka anjite ahorita evita vil te chieletik chante macho ya galikta ahora sí que más como de generaciones autic eso vision ability te vidi las no macha abotil pues ya cotic soboeta vision vidi yiluk te aletik ya to basmulanik ma basmulanik chante te kine oho más canes to que vi ha kandik te vidi achkinetik te pues ya tal kayotik ai te achkin te yak stil te yantik pamlumetik vidi no puna vaite hat bi amigo Rafael bueno hate ahorita te kalish ahorita kaliele ay mi yal te chileti te más munadikish mai kish yal te ichel ta muktas to yal te numantik tas to yal te balmina kaliele yak me chayen y es
mel odantix bayal te hichak olta pasel te lumaltik mama hoki temit shi pa yal te snopel yal te stales te skushla te lumaltik snopel yal te batsil koptike ay kidik ale cheleti te mas mulaniki ay lavan te vanish khadiyel te bidik tidik o sugel te kutike ay mas mulatik tapesha te kutike yak chelavi ahorita que te kilik te kal ahorita to ma stapish yal te skush logo pasha su bateta chini chivich khadigale Shlok ta lumatik Mike Shavil bia magma snapte cheleti mama mag snapis hip smuna dikis yala te snapil te khashna page I hista optik yak chelde optike mel onatix bate hijak oeta paseta lumati be hagla mestemiti shia yi palyalte noptiate bok optike ai tu skopotik bich oreda ai tu skopotik pero yak kaptikis ta khashla mama mero leki khabetikish yes algo yes chautikis I mel onatix by lenta na mi bidia kwenta paseta lumantike suk te beki khalbishan yaluk te cheletike hagla mes tembisha yi pa yaluk te snopel te stalis kushlate lumantike machula meschai tulans koplan bijbitikadik ta kashlankop hay conocimientos en nuestra lengua Bal te bek stah noptiela te bak koptike mabahog ni te bidi paskin ay mete bidi pasiel te hay conocimientos digitaldita kahlan kop conocimientos ancestrales te tunas koplea te bati te yaki noptikele ich bidi yash logon te buyala te chitema kadet bidi yakoti kope hakili te orita to te kalish orita to Balish de productos cada te tabata tienda hijbiti te beke pokte holdiga pero hazte yak chaya te lengua tika ay me vamaletik ya la te ya está turistic te ya shati holdiga ya pokpatika ya sa kopaktika histe bidi chopak ya lige chopak ya hate me naves beki te chopak beke pasa beke alba mame hamete name ya me bahokti te isim te chopake ya me tendita bash ya me tendik Yame puktik, hame katin tibi, hame saltik kupaktik abi, buts anash metiges. Pish meles na ay nicht paso ga ay elte mulas pasen ga humet nas te vamale. Oh. Y hagla me nopte ze bi isbi kidito te orita to. Bai logotik anisha te kabale kidita tabai besora khadige anisha te kabale y kale ze bi mawa ya hiçbir kalida kaçna ko baba hok ni paso te afectar sino que pase afectaría lo te chamba no kali sugia lo te dum kinale hiçbir ay kalida la to ay yal name kina kadik hiçbir ta mukte chenedik hiçbir ta mukte shavetik hiçbir ta mukte tedik te teldige bekili orita bekili ta kalil orita balish kabala ay mai hiçbir ta mu y me ona dis bae te hicha kol pasel bien hagi te beki kalishan ya luk te jodiga lo que ha te ya pasi invitaria te cheletik te mancho kichi pasi al bien ya kla meskili te kabaltige ya kla me sobdi te kabaltige hichik te bide kalish ay te snail kalia te stales kusha te humantik te hauge kalishan noktishan bien lagay Rafa lom tubil te copa waike de Santiago Colaval Tegay. Menos upine ya kai hichbite tso atigel to el te Julio kana te kichamatik te honha mala kalama de solbil te linaje kalik ta kajangoma Pablo Santis Chitamon hachemon ta luma de libertad pero mismo de cultura pues le hay el te Santiago biha ta linaje te akush te solbil dige te solbil te hate chik ahí está kichamatik awazabe una shautik ta lumatik una shelte chicheldigele una shelte snopebal kundige una shelte kopkayetik ta lumaltik yale be han hint ayim hijbit la walshi mero la mulan yelte kopa wayekele shlamet na shel alko yash am kwandigel la walishte la wala ta ishte ayal la te bite lumto deto buen las pasik te metatike leklas chabam swagite lumaltike lekla yich bak mukte te lumaltike haz orita mahichuke pastikish hayichute tawbadik opyalto mero ya saks bayalte chuleldik te kop khayetikele
Perlega ya aktisha metek ayetik la ake yune kaidik chan in scope ya yete possible tel kundigel te ha te chin achish Lekay ya kaidik stohol. Hanish le hachem tabat lukta sumal celtaletik ya cham kaidik ya este kaidik te director técnico ya maklemetik de scope ya ye. Ya nasti heli hai Candelaria ahí, es música chanale. So ya nasti ya na skahintiyel te inul arpa. Audio Jungle. Ya kalveis te aletik te manchuk yes chay yodanik te batil koptik porque te me chay batil koptik. Dias chay costumbre tik sok taleltik sok dias nabik sibuyele. Ya tifesh bahu kawayik te batil kintik te spil ha kananchi. Y ya spate bala vodanik te macha ya katika yelta radio. 91.5 FM La Ratonera. Yakotix Casesel Cop Leta Vantish Mushuk Palumilal. Les uno tic ta calil ta sábado calto, les uno tole yakotik te ayesok te amigo tic Santiago, sok te amigo tic Rafael yakotik aneliun te 21 te stale kushle haltik, te un te koptik. Vidi la vez te cápsula amigo Pablo te chinachis te Daniela pues te le talem tabanti te lela hachemte tabanti slumal channel hanashun te ya kushinel te tabanti te lumatik oschuk. Legay Julio pues te lek pues a esquina cayalte te kin y sogialte programa de radio te programa cultural te calita kashlakop pues sbabial shacheval kuntik y ni kaltota huntik bueno en sábado to cada hola hunek alnavan ya stalotik ta kop hich alte programado ay kuntik te elte chapal kuntik ale pues lek ay pues la hogesha te chin achishal te Daniela te ha chep yalte ba kushemnele le tahlumal oschuk y tanto chanal pero hana te mismo nishel te kop kayetik te tale kushle haldigale porque natik de chanal has sumal oschuk maba yan yalte te chanal yale has sumal nish te lumal oschuk porque te oschuk ay bayal ya hal ay bayal pokemik bete te sumal te anich anyun te tatik Thomas te mamtik Thomas ay bayal pukem te anich anyun yale yantik lumetik te bate baymik bate kushinmik hanas te mas ayel te stalish kushte hal mas ayel te sbat el skopi gale pues lum tubil hichbiti la pasbela en pasbilte grabar yal te skopi yele te binuti de las kaintal de kananchi yunishta lum tubil aygla hich kaydik yal te achish keremeti gel te snopi gel te puzzle gel te kin hichbiti lugla kayt sukish ay gel te chat tu gel te keremetik bueno chelik tunish mama gel te mamaletik gel chelik tunish hat minulte la kaybeti gel te skop gel aygula gel te hichu gel te keremetik achidik sakik biale yel tu yagla chigela bat kultura tigele hat min de la skule halte lumalti gele pero te me la chay beti gelte stalish kushle halte lumal diga hat minulte hichelte mayu gel mayu kushle halte lumal de ochu gele ya chay bel especialte hichela kalti de kajun de conocimiento de cultura lengua pero ay gel de hastik shanti gel hichbe de luk de babial ayotik gel nakalotik de batiluk de programa radio yunte batiluk de la ratonera shite radio te leta lumal de ochu gele pero tubil bahana shunte yakotik jante sel gelte tale kushle hati gelte mayo ki shel bite kale mayo ki kushle hal hit ne shelte hichule yalish avate Santiago gelte hat hichule gelte stang tu notik ta shoral gel mayo gelte ya naletik inal bite aite kushle hal bite aite op kayetik bite aish kushle halte Mammenju te lundu yelto hati haji junelte la yalish yelte mamti Rafael yelte kichanti Rafael agishi haji yelte mask as lokti yelte mel mamal digele pues halde yak chael be yela de stalish kushle hal
pues lum tubil ya la muy anel hichbi odik chotoloti galto le yaliste la bate te tik inetik te ti chushubiti mero la sak be kola yel deskobia yele aigle be yel shan manchik chai be yel deskobia yele manchik chai be yel tes mantal yel te mel mamaletik te metatik yele is la yalishel te Rafael mam ja tuye be krem yama wish mukte chel ta muk ta olil chel o mammel mamal hal ka kuşle halva be hal dekil be yun kuşle halva be ben ha kildi geldi orita yan nobel geldi tis no pival yun geldi keremetik de acı şitik gel ay hiç kildi ini kaldo kala ya que no pun abash amote bites vanel te mais do ta escola ay yalik biz kulmi cultura biz kulmi lengua bat context tal que mas tu context pero kalash amote te bites vanel te bat ya que no pune maya están net bas compañal te tik inetik te mel mamal te yasna bete te ya halte lumal de ocho que te talel kuste halte batil cope hicha kilto hone manate mi hicha vil julio pues hicha imagina vega no pie lo que hay la calte chauch valiel de copia de pues ahí estulani te veg laval lek buen tubil te veg laval te amigo Pablo pues unishmelela te kintik pues te stales kuchle haltik pues lom tubil ahí tigali kashen hay valores y gistel la jogebenash te amigo tik te Santiago te bitila snobesate mamti kashlan kopak opote mamti o batzil naotik te batzil kop te mamti pero kaltika te yunu kashlan kopu gel te maestro te música te las snobesate pues mande manis kaste sbuste aihe pues naotik te batzil koptik hunash mas pa te kashlan kop te español kaltikile manishi te kashlan kop kehel talem kehel yan pamlum talem manishi spa te koptike entonces te batzil koptike ay bayal beki yak tana esto la hichunji te meyunu gel te bites vane ho te kashan koplas no se más tabetik bustek aye hibne shekaldik kaitik te hun señal copa va hibitik kaltik chulchan chotika va te kaldik ta kashan kope cielo pero si te yakoti galel te yoki chamte kaitik te kopi yoki holding taitik kaitik te koptike serpiente chulcha va sagrada ya va te caldita kashakopun te chi traducción literal caldita bichi aldiga va te magias kaisi kopta ta bisel ya cotigale serpiente sagrada hicha cotigale ya la va bien chulchan serpiente sagrada entonces más vaya cotigale cielo entonces ya snoptik holinta te unishmele na pues no otik te hotik te maya celtal shi aldiga va te antropólogos investigadores maya celtal otik te koptike talenta maya. Entonces leto las sakte na te stales kush de haltike y no te maya pues te ahí te kote te chanta banti ta chulchan te yun te te ahav yun te haal ahav yun te hal te kukulkan si elka te ahí tabanti ruinas entonces leto sacos batela bate koptik mach ayem te talentike ana shun te mahnatikish yantel hasta te mel mamale de repente pues ahí hashan shel te chulchan shotik cielo yo diga vadime pero más hecho que yalde pero hay venta la de bidi tale un hotel la vadite ahav chante koteta chulchan y kaudi ja y kal ahav leto ahí no hasta hay loel kopun te ahav chan chale nat nas de yaye hale pues le caite amigo te Santiago pues yo creo que te tipo chen kaiche como kaitik para que ya tipo autigela vaya ya simulana te lumatik ahí va hay sotik la entonces sakik sotik de banti snack lega ya maglindi kaidik ya kau indik ya maglindi ay lumaldik ha ya stite kaidik te mamal kichantik ha te Santiago sok te mamtik Rafael le ay el to pues ya ga tik che kau kaidik para que yun hechel te lumaldik shlamet ina kaidik abe ya mulandik el te ya wa che kau kaidik te batzal indik te batzal sondik ya yalik ta lumaldik te na hapa lega Santiago Pablo leotik ito le nakalotik ito ya titik te kine hate hasbil te ta seventa pokabal te kala ya laman nichim te mamtik te kala ya paskin melela cholikistela ice koplal bayalul tel unishicha ai kaitik stolle batias kala ya pat odante mamtik puro nanish batil kopa bro batil kop yames kanun te skine yames kanun te chuleltike ha vai be
bueno, le cae na be ya pasik te tulane ya titik te como kabaik te skin pok awal. Legay smak ya te lumal tige. La calle de Kin, poco la bala, amigo Santiago, poca cap, shibalme, poca cap, shibal, tat, shielga de Kimbie, pues spas referencia de ahí chautic, pues más badelkin naotic, más badelkin al deotic, pues le cae, ya, te tactisan, te plantes cayetic, pues le no pol, slash velate programatic, ta calto, pues te vinas codantic, pues ya cotic spasel te. Apertura de acotic shachel te programatic te 10 programas te vante radio todo te icop hay estos lumatic te la june programa entonces babial ahorita pues lunta hola june gal pues ya como matic ya y hay aletic te yak snopel ahorita todo pues qué bueno que te hay aletic te ya snopique ubil te pastic ta pastic transmitir chante kop kayetige hay te machas mulan mas pisiluk ni gente shala te mah mulan ti hay machas mulan
Hay aquí ta casa cultura hay nis buset te alatige pues vokal kametik vokal yalik te macha atletik le ameto yak to civiques bel sit te atletik te baik ala shu unique space look te machas atik le ta casa cultura. Hahich amigo Pablo, amigo Julio. Lega Santiago yo le kashichite uyer te yakotik opta tolge mero tubil te hakopa valle pues nishta melela maoyun lotil hi nishta chemotin te meta tigele pues hanashun te yak kunko yak chalbel pues yo creo que le la antica Julio esto pega val señal Monte Rafael Chaush Balsanish porque también la sta yore el de la el disco yore el de programa tigele le gai mamchan ya to chodichan tebu ya bueno batito chinati ya ante ya lo que meri chielotik matonish kilotik lekelate kushile hale snopel audik hamechme hichkili ya te kalish orita to hati ayel te ansedik hiç kaldial te anseti ya está yel te chalal bek espacio kabi mele la te kaldial te optique te yal ta kashla koba lengua materna bisi yal te lengua materna mele kalal te igbilotita chutul yas koplotita ta patse koptika va o hate depende kaldir te lengua el te bati hu pam kaldir bek espacio vil te antes de kaldir te ahorita o sugel te semestate puro kashna kopis koponi shavle puro kashna ko ichi ai te ta ile lo que bisi kopon ta sental abi español sí pero mo ba chis kan pases de mi high sky el te altige es koponi santa ta patse koptik yash no pina mele la calde se va ay me te biji ta ya ich aleta kashan conocimientos te tulans koplan te machu kish ay kalik yun hich lekelate kushilate te lumatiele pues le cae te amigo Rafael vos con la valgun te chosh balta cop pues mishmele la pues te lengua materna shisbil te kashnakop y un has 21 bate ha no pediguna bate medic le te koptige pero ganzi te ahorita celis je han eres no te kiste kashnakop entonces ha lengua materna te kiste kashnakop y te batzikop y ha segunda lengua y bagal hich te aletik te ahorita te yakarix no te banti lumbano ha kanti te banti lumati te cabecera pues te aletik han eres no pikiste kashnakop y patilis vas no pikista ta batzikop pues de kai te pero vokon laval amigo de Santiago Pablo Rafael Machaleto pues macha hayax makleyate radio macha chamiyate radio tabanti barrios comunidades manti kalashkop shkotip te radio pues te hate programa tikle lesh bela pues llama pasik pero me hich ma hechuk te kayetik pues te de repente ahí te boost ahí te shlokte ahí te amen chale pues hamacha tsakik te banti lek banti ya mulanik me dialte mel mamal banti mahmunatik ya me chotik bel pelegay amigo Pablo pues yo creo que les paso batikish despedir ahí va Chosh Balushana Hawashan Lega Julio pues jugó la bal Santiago jugó la bal Rafa ta uno programa de radio te has babial te shachibal te composición te Julio hichon ha to lun holanek al ha creo que ha balone al yuel septiembre le shkopoti ambol tacho ya historial te lumaltigele pues jugó la yalte lumaltig de mate bate to op de radio te bate luis bilas lumaltig oschuk Lumaltic Wixtan, Lumaltic Alanco Elbel, Abasolo, Ocosingo, Chilón, Yajalón, Bando Scotty Belte Radio, Vocal Yalte, Machales Macle Motiel, de programa de radio, pues está Holanecal, Lema Otic Suel de Julio Cana y Lenny Mishko Botita, Bazel Coptic, de Inuk Manchekis Ibel, de Bazel Coptic, pues Lega Julio, Jale la Bacon de Santiago, Rafa, Julio, Lumaltic, Yakil Batita, Lun Holanecal, Vocal Balik.